بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حمد جبونا خدا، صلاة السلام بيداوي سر پیغمبر ما حضرت محمد، رحمة وبركة خدا للسروا والسرما بي إن شاء الله. قالي مسلمانا قالي بنيرن عزيز ودلال براستي هوالي پیغمبر قالك يحسش پیغمبر تكرن. مثلا هناك هەڤالێ پێخەمبەر سەحابی هەبوون دەماکو پێخەمبەر نەدیتن نەخۆش دکات. هناك هەڤالێ پێخەمبەر هەبوون کارێ خۆی دنیایێ و دیتنا پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەکە نۆبەت گربوون. یعنی دگوتن هەڤالێ خوا دگۆ ئیرۆلجەم پێخەمبەر بە وەکە حەزرەتی عومەر ئەزەی چمە کارێ خوا پێخەمبەر چ گوت چ کرد ژمڕە بێژە. سبەی هەرە کارێ خوا ئەزەی جەم پێخەمبەر مێنم پێخەمبەر چ گوت چ کرد ئەی زێشتەڕە بێژ. بێژت ناوە سەحابیە پێخەمبەردا ناوە هەڤالێویدا یەک هەبوو ناوێوی سەوبان. سەوبان بەرێ غولامێ پێخەمبەر بوو، لێ پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام سەوبان ئازاد کردبوو. سەوبان ولۆ مەیلا خۆدا بوو سەر پێخەمبەر مێلەکە زێدە و گەلێکی حس پێخەمبەر کرد. سەبر و تەحەمولاوی ji فیراق ji قوتبوون ji نەدیتنا پێخەمبەر را نەبوو. ڕۆژێکێ سەوبان ڕەوشەکە خەمگین و مەحزوون هاتە با پێخەمبەر. پێخەمبەر ڕەوشا سەوبان فەرق کرد و هاژێ پرس کرد کو ئەی سەوبان ئەف چه حالە؟ تو گەلێکی خەمگینیت مەحزوونی گەلۆ نەخۆشی ئاننا؟ سەوبان ڕازی بوونا خۆدا لێبێ وها بەرسیڤە پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلامدا گۆ نەخێر نا یا ڕەسوول ئەڵڵا ئەز نەنەخۆشم تو ئێشێم ژینینن تشتێکی منینە لێبەلێ دەماکو ئەستە نەبینم ئەز بێریە تە دکم و ji ber vê ez bêhal dibim, ez xemgîn dibim. Li dinyayê dema ku bêriya te dikim ez tê me bata, ez te dibînim û ez aram dibim. Lê bi rastî tişta ku min xemgîn dike li axîretê difikirim. Yani ev xemgîniya min zêdetir li ser axîretê ye. Tê li cennetê digel pêxembera di cennetê bilind debî. Ez jî di cennetê da di derecê kêmtir debim û ditirsim got di cennetê da ez te nebînim. Ez jî vê cenneta ku tê de te nebînim li wê de jî ne hevalê te bim ez naxwazim. Aha got ev tê bîra me ji ber vê ez xemgîn dibim, ez pir zêde mehzûn dibim. Gelî temaşevanên hêja û delal meyzênin berî ku pêxember salat û selama xweda li serê bê bersîva sewban bidê, Hezretî Cebraîl milyaketê wehyê hata balê û ji Qur'anê ayetek ji bona sewban û ji bona hemû aşiq evîndarê pêxember ra ji bonî mizgîniyek ji bonî wa anî. Qur'ana pîroz da sûretê Nîsa ayeta şêst û niha. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Sadakallahul azîm. Rastî Qur'an hemiş hevdû xweştira, ev ayet jî mizgîniyeke pir xweş e ji bona sewban û evîndarê pêxember. Meyzênin Rabbê me Qur'ana pîroz da وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ kî
گوتنا الله و رسول حضرتی محمد علیه الصلاة والسلام بکی کی بیاوا بکی کی اطاعتا وا بکی فأولئك اف کسیکو گوتن و بیا خدا و رسول وی دکن مع الذين أنعم الله عليهم دقال وا كسيكو ميزينن ها أو دقال ينكو الله تعالى قنجيب واكش دقال وانا أو كنا من النبيين دقال بيخمبران ميزي أو بيخمبرن يعني دقال وانا والصديقين أوي راستر أوي الصديق أوي راست والشهداء أنجي الشهيد والصالحين وين قنج دقلوانا يعني إنساني قوتنا خدا ورسولي بكي أو دجنة دا دقل بيخمبرانا دقل راستانا دقل شهيد ودقل إنساني قنجن بلي وحسن أولئك رفيقا ها أو چه خوش هفالن إنساني بنيرن الدنيا دا أمر خدا بجه بيني أمر پیغمبر بجه بيني حزج پیغمبر بكي خدا تعالى جا آسيمانا وحيه وخمجينيا ويد بي ويد الآرام ودل خوش دكي مزگینیا چه دیه دا دی جنت دا و حوال پیغمبرا بی حوال شهیدا بی حوال راستا و حوال انسی قنجا بی و مزگینی دی دیوا بلی مزگینیه که پر خوشا حوالتیا پیغمبر پر خوشا اطاعتا خدا یا پیغمبراوی پیغمبریوی همو تشتی خوشتره بلی خاطری وا به هوالتیا بحزجه کرنا پیغمبر آرام و دلخوش بنی انشاءالله